n'inzira itagoranye nyirango mbwire abatamenyera hano muri Huye aho dutangirira hari Run for Fans akaba na Half Marathon. Run for Fun n'abiruka nk'abatarabigize umwuga, hanyuma Half Marathon iyo ni competition, ni amarushanwa, ni uguhatana. Ngira ngo hari amakipe menshi, hari abitabiriye benshi, ubu bagiye kubabwira inzira tuzamukoresha. uwa kabiri nawe agiye kuhagera, wabaye uwa kabiri yaturutse mu ikipe ya polisi. Uwa gatatu nawe yaje yambaye 0,955. Wa prestation uyu no muhigo umuntu yarapfuye mani bari bimuye mu muhambazi kabisa, akaba ari wa mbere muri Huye hano bakobwa. Uwo yambaye 1113 akaba ari wa mbere, abakonje mu mwe hafi bitoza mu muziki.
Amashyi menshi cyane ku bayobozi bacu beza. Isaha imwe iminota 5 n'amasegonda 31. Ahembwa bihute nabo. Turakurikizaho ifoto y'urwibutso y'abakinnyi batsinze n'abayobozi. Umukobwa wabaye uwa mbere watsinze iri rushanwa yitwa Yankurije Marte wo muri club ya APR. Yakoresheje isaha imwe iminota 15 n'amasegonda 15. Nyakubahwa Minisita aramutwandikira gold medal amushyikirize na envelope irimo 200,000. Umukobwa wa mbere yashyikirijwe n'ibihembo byatanzwe na Skol. Ndabona envelope, isaha, ingofero. Murakoze cyane. Kadusabe abakinnyi bigira imbere y'abayobozi. Yarasihuye mu bakobwa niyo yatwaye igikombe muri volleyball. Nagira ngo mbamenyeshe ko n'ikipe ya basket mu bahungu ni nayo yatwaye igikombe muri iyo mikino ya pre-event. Nkaba nsaba umukuru w'ingabo muri aka karere kacu ko yaza akaduhera igikombe IPRC y'Amajyepfo. IPRC imikino yarayibasiye cyane. Twagira ngo tubabwire yuko ndetse no muri basketball y'abakobwa IPRC y'Amajyepfo niyo yatwaye igikombe y'akarere ka Gisagara. Umukino ukurikijeho ni umukino tukaba dusaba nyakubahwa meya w'akarere ka Huye kuduhera imidari abana b'abakobwa tugiye gusoma aha ngaha. Harakoze umuyobozi w'akarere ka Huye, hakaba n'abahungu nabo bitwaye neza babiri. Harimo Ineza Emile nawo wo muri groupe scolaire officiel y'Ibutare ndetse na Mugabo Chris. Kugira ngo rero mwaniza amashyi tugashimira abayobozi bacu beza badufashije kuza kwitabira Huye Half Marathon. Mufashe muri za amashyi tubashimire cyane. Huye Half Marathon 2020 akaba ari ukugenze mu kubaherekeza Ominatago yagombye ko yatangiye gucuranga, ariko hari hakurya litente ya Skol ntihagire witwa n'inyota.